Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi. Manchomo rigereria nigora se chingaki asemesa yamaya kurwa ensoko chinsa isatonche nkuru kwa Clinton Ndigi elitkulie sabato botko 15 na gatatu mutinyo gatano kabiru makabuyi chiribubere melongabere na isano nemo mesema yakurwa ensoko chinsa isato botko bwalero achakirbo. Togochaka na robotero ko bwatu mwanchumo rigereria huna enchera emo yogokinie virango by'echisemi niko bono ababwata ni kurwa se university atangaza baikira na sekerisia Kenya Marambe helio gwasemia abaibori na boigo aborokiwa chinchera choko gandaria se chisemi bakoragwa na Professor Constantine Nyamboga niko bono baburirie abaibori banyare koba bakoira abana babo hase university yo herinde ko enyorera chisemi ase chikosi au chiri batagite ase atebire school yo nigo yabekire emeroberio yogokinia aboroki wase chimbo chingia abigo asokubakonya kwegenderia muri kito Frida Kirubo na manke nasekelisia Kenya Marambe asabegenwa abaikirana asama miranyo ya matera ukwana Father Thomas Makori nigagokera umuroberio yo na kuharigania ababwatani kurwase university yatangaza kurobo semia igoro yogokinia ebirengo bichisemi. Pleased to host the team from Tangaza University College. Wako hapa na sisi, wameungana na wazazi waliokuwa huku na wameweza kuungana na wanafunzi waliokuletwa ili waweze kwenda kujoin masomo katika university. We have come here at the parish to conduct some festivals, and we are grateful that Tangaza University has also come in to introduce some programs that they are doing and carrying out at the university. Many of us didn't know Tangaza University, but today we are grateful that sister together with Professor Nyamboga have come with good news. Nonyamaga Yakub skobwatuka aborokiwa Asichi University na Boigochi College. Professor Constantine Nyamboga abolia bali bataisa nigete asebarangire tiyogochya gose gukora amaunchirolyo kuimukia egetambukiro na gosirwa eryogoswase university yatangaza wasemia abana balia results ryatoka ku RUCUPS bataigweti byanga sebarangiru gochya gose chikosi barangiru gochya nchiringia gose batagete gochenchya anko basabanga mambi abana bali bakoleta matemu 2024 moche tobasisi go transfer moche toba chikosi chirimu atagete mutanyora university chinde asensemende nigo sister Esther Migayo asegeta aborokiwa gukora chikosi chamaboko ase university yatangaza elioko egendereria Boigoni gasegeta abaibuli gosomya abana babo eliogokonyeka amatuko abosio. Masomo ni kitu ya muhimu sana kwa sababu kwa wakati huu wazazi wengi wanauliza wapatie watoto wao nini. Na kile ningewahimiza kile tu naweza patia mtoto kwa wakati huu ni masomo tu. Katika Tangaza University tuko na courses tofauti. Hakuna mtoto hufail kwa shule, na ndio sababu kwa Tangaza University tuko na TVET Institute ile inaangalia yule mtoto amepata grade ya chini kutoka D kuendelea, na kutoka akiingia kwa Tangaza University tunajani na yeye
tunasafiri pamoja, tunamwangalia na tunamsomesha mpaka aendelee na ile doto walikuwa nayo akitoka form 4. Agalau hakupata nafasi ya kuingia university direct. Itamsaidia ili aone ya kwamba kulingana na akianza certificate ataenda diploma, na hiyo baadaye akiwa ako tu na huo moyo wa kusoma anaweza ingia afanye degree yake na ahitimu kulingana na ile doto lake. Profesa Nyamboga nigamenta arene gisemi nigo bakwegeria chimbwa chingia nabo igo gukinia kimoika. I would assure you for free. Akarego ja discipline, character formation, ayamuno muiboli. Umwana oga achita Tangasa, be assured umwana wago ja out of the best. In terms of tuition, more user friendly. Abaibuli akaromo gocha tikakuondo kakiagare fisi ya itoto konyora ndonsi. At the same time, help learning korugwere. At the same time, number 1 no Kristo. Igonge university umwana gocha gocha, teri university imbe, no na karuta gwa TFS na otoka mbato igwane, lakini gentekerene quality education. Iye gotoka Tangasa utanyora ndonsi. Boigo nigo barigania abamenyi ba South Mugrango wesokia sobonge. Litkolia ankyo eliokonyora obosemia asekelisia Kenya Marambe. Kesho tutakuwa huku, wamealikwa wanafunzi wote wanataka kuingia kwa university na TVET, wako na hizo faculty, waweze kuja baada ya misa ya pili, tunaweza kuwa kuanzia saa 2. Kwa hivyo nyote mmekaribishwa na tupatane kesho, kwa sababu timu yote itakuwa huku, watakuwa wanafundishwa na kuonyeshwa mahali wanastahili kujaza hizo forms za kuingia huko. Misa ya kabere atoja kobaga mpaka ange saa 7 kuruoro tumanye kogenda. Kerubo Frida, Ensoko TV. Mwancho muligeria soroboti ronde maiga yokonya koba kugira abaonchoreria abakaba kebe chiro ya Kiumbu asokogora ebintu byabo asengenche chiburabure echo cyane getigwa secire yo chinga ketaro inse yoba maburi bwalinda mwananchi na kuirera musao ya mogosiro bugima bwaya asireta mapinduzi wenyato koba gakoenigwa rituko ryegora somo yiga oikarne tunabarai au hegati yabo oyo neganga yokoriye kerogo kyoborai bwense Dr. Fred Matiang'i nigo rituko ryarero oyo neganga yokoriye kerogo kebo jumba sense moyo bunge hanyaribari chache Dr. Joseph Birundu asokire na korana ryambu yamona se abagusibonsi kura sense moyo Kiumbu abamwareganitie Dr. Fred Matiang'i abo igokogania abantu kwaeneki kwa bera barabonjoria bakaba kebechiro ya Kiumbu eriko bagoria ende banyare ko babagwe konya na gokonya chiamate cyabo nigo boigo aburiro mujumbe borogongorwo orabisibono anyare ko bagako bekemero beriyo goikirania amagendro au muri kitopetu el machini na mange Magaga yabari aho bakora wanoyore neganga yokuriye kiro kyoborai bwenso wetere kyama gya Jubilee Dr. Fred Matiang'i gokore taro imemo cy'Kiumbu aburitskure igoro na kugenda samatanga yoko mwana Vincent Osiemo uyo abange mumanyete mapinduzi ya sensema yabo basi nigolitsikonerero yokuriye kero kibo chumbe bungenya ribari chache Dr. Joseph Birundu aisokire na kuiranire mbiya manto bonse asobwanchene bamoro gatino nyanensemo iyo yechibura buruche negativwe chinga kichitaro yalinda mwananchi chikibere cha etire anto baminta asante sana asego karibisha omosiko ito Fred Okengo Matiang'i na komolokia obwanchani obonene gaiga Kiumbu na komolokinga nonyamangana abete makeliria tuikieri ende twalenga intuno monto yomo ne decision yo munyaribari decision yo mugusio mugima yabeire constantinga into etole ase whatever one time na ando ko make sure chikura jigocha monto gochora sobo president no Fred Okengo Matiang'i na anda sobo jumbe wanyaribari chache inje nkalo mujumbe 2027 asama sabaito na sobwanjani abantu baito batoroge tigoro kurengana na Dr. Birundu nigaborira abantu kubabera bonchere becire yo ya Kiumbu na kubakoriyo boncheria ere bakonyere chiamate chiabo Kiumbu bono yachenje titaliyo shida yalingi Kiumbu bona mangana ororobire abangina balintu atalite na barabwicira abandi tugakwana kabisa bagatutega kino no kumanya nto amanyite ngakia mangana yalingi igongo sobora abantu bamintu kakikimogweta tema go supportia bangina bali most of them they are totally innocent in fact ibintu byabe biasaregete lakini the bigger picture bali barete tukurusiko bangina bandu baboirio the way mpaka kurunyamira muino
abande mbali bagusi twate kurealize eba chitegaria kworokinga namba asinjiro na kutumika that opportunity ko disrupt biashara byabo lakini basori amabira aromba sabete sana kiro muntu gweta nyari kuguria bangina bali echireri nere korage nere gosomia abantu nere agachi toro gongoro banyare go basupport ekerekyo boigo nigo Dr. Birundu amamachire muchumbe bwebunge nyari bali chacho moskeza irijanda asogota ikrene magendro namona yechipara sensemeyo asarekana semetanda matka bwango igaga kugura kigari nagoteba nigo chipara chire chimbe nakoboria abanyali bali chache kubwatabire bakoreterwa akorende bakorogochora koronge obochori borobosyo mwakogocha eto abashocked ekero nonye besides before kugura none kigari auto abegete obisi akobwata agure kigari kiri kinene yechibesa kinene ngabone chipara chisarigete nyali bali engo chigutumia kigari kuri gikura baminto egento abwenete gukora and I'm advising him kaki there is the right time yo gukora ibintu ibi none kera abantu bakwira umuntu akwitenda taratugutu no kwarengeke okochaka nande gosera kwa ruro e wiki terahera ori okare kugura kigari kinene ari kiamburo kigari kinene chibesa chiabangina baito baregaiga chiabana baito babwende kwende school kindly this is not the right time to do this abantu baito twabaire a very clear indication chibesa kichigo chakoraki karie aenda arete muna ole karau bakorete gasi torie arwarete nonyina marangeti tubwate chimaturesi gakoreta mubwate omochere n'ekingende bwata lakini ritukorie chikura mo mix chikura n'ebintu bibyeto because amagendera itobone gabwate tabegete nyumba chingo kichiboigo nigo baboria basaigo tiga utume ko bege siasa goitera manyinga na kwanya bagusiko beko murembe chinga kichonsi nona abana baito mugutumika kandi to tumika sigi siasa kwa 510 za abana bamina abana bangina baminto abangina baba bamina so gento ndaba sorore kero monta ko irebe so chiko minto kwa bwatire besa lakini go kolutalige no goito mwana obande mwana omino egento kongusana because mambia na hegocha konyana olese iyo bagusi tabamu abagusi ubu bagombwa kabero mwakanya cyana beta umangamba beta binde byo bagabonto kumanya ibokuru mutaga guteganya kubanga ubu bagobondo butayise ni bonye kumisa okumisa umwana mino oyo mino gikura ngikiere tigana togenda tutigana mangano bawo Kuripoteria Ensoko TV kuraigo mocho Kyombo kaunti ya Kisii Chempethuel Machini Bemaro morikito Pethuel Machini tokoska bosibono mwancho morigeria eskuru yabanyaroka ya Kibingei egotoke sub county ya Belgut county ya Kericho nigagandrata konyoro mochando omonene bwa mache yigo koba egetango bonekene naso goikirane obokoreri bwa bwechi semi aseskuru yo asenga kintambe bono nigaborki wa abanyaroka beskuru yo bako nyara koba bakoria orochero range unenjire moyo chikonyora amache arache koba konya sobo chanu bwabo kolengana no mwalimu omonene bwa eskuru yo nigo bona goteba oikire nsinyo yokogandra gusira haborki wabo kwegandria semero video yabo yabutambe unagotomanya umurikito Vincent Munda Asegeka kimetinyeta tobono abaroki wa beskuru ya Kibingei nigo babere bakuya mache kurwa soroche rorange gakonekia ayonsi chinga kibaliganira masabo asabaroki wa bali abago chago isaransa samatemu manene omwalimu manene weskuru ye Jacqueline Ngetich niga kwerera amakongwa babwatenete ase skuru ye. We have a lot of challenges that we are going through at this moment in time. Being the water challenge that we are experiencing due to the ongoing road construction. Our pipes were dug out, and these girls have been going to the river to carry water for the iron use and for the kitchen use. Gakwerera ayonsi nigo mwalimu yatebire yabeire akongu kogenderia murobiri bw'ekisemi ase skuru yo gwetera buna nonye nigo nigabwata madeni y'ekibesa ekyatara kana bakoli gasi rideni ry'ekishiringi gwetania 503. We had arrears, salary arrears for our non-teaching staff and also for the teachers employed by the BOM, and it has been accumulating since then, and it's really difficult and not easy for me as the school principal
to run the school. Omokonyi w'omunyakirogo bwa board ya seskuru yo Moses Rotich nigatebire omunyakondo kwagacha eparense meyo nigayereti kole machi Kenya asaretire obututukanu asensemo ya mache egento bwega goteba kuya mache kurwa roche nigokogokora chinga kicha masomo asabaroki wabo. The constructor who was doing this road, the Kibingei road, we had water and they could not even wait for us to remove. They could move straight, dug the road surf and destroy the pipes. Even the community are crying, we don't want to see the cars going. What time will they be reading? Bono nigo bakohoria baraibo gwanchoko ya kubasira naryo baraikiranie emirobelio yabo buya. As being here as Madam Janet Rutter from Dallas, Texas, the outgoing president got up International. They deserve the resources that they can be better citizens. These are the citizens for tomorrow. And I want to encourage anybody who is listening to me, who is having a goodwill, to come and let's pull together. So we really call upon our leaders and any other person of goodwill to kindly assist us reconnect our water, which you are always having it before the construction of the road. Vincent Monda, Ensoko TV. Toska busia sorobotiro no mwancho murigaria habamenye bensema mochenwa hau baraba tumiki be pare kuro mocheno ko ganda nyangori niko baesokire na korokyo mogokoba maigaye pare yabokoremwa na boigo kogarigwa bagokwana getasene kigagia Nsoko TV niko ba mwakire mbia muno omujumbe bwenseme yo ase okoigwa hebirero byabo na boigo kobaroseria epare yo bagokwana niko bono bagandiro munyakonda koene kiangoro siare pare yo goika ebe ebirengo biribiganiriye liko bakonya kwegenderia semero biryo yao arenge gotebyo muchumbe eparapara eye ntuanye kwanira sana nande bwiye kana ntebe tinge parapara eye kubekeruki besa se budget because ntua mochande pare ya tuchanda sana tugateba nga eparapara eye igere mainstream nere kogenda yachi kubwata alibo nyama nande ne parapara okorero bwata mangana economic importance ya manene ya mangana masao echa enkure mwera ibintu bikoende echiro keroka naho bikurwa abantu bagweta n'ecyombe gukiesi chiro naho bagweta se parapara eye nare gotebyo muchumbe mbiya mono nae twigwete kware kurime parapara eye nare gugusaba eparapara eye contractor ya nyebwate nja nye igure tekina kigente kenene konye parapara eye renke babe ko muchanga gera twa embura na ya twete twazanira matoga babe ko muchanga bakere nyakitari babe ko chikavantini itora rebia igo mo simi woito kwa kole yendo kia mana soko nyegaria na ko toai pare ya bengia pare ko nyakitari mu MCA oito tiganye biko muchanga na bintu gete buya ande ntole no mo kasinge njobate betenge pare ine bekwirami gwetani nayo amagendero yo muchumbe yo koruku kisairo tomweto kaboka singe njamagendera abaire kagokora namagendera manene asokoros office chiaba chifu echitare ngo kurwenga ke yakare nabo igo na rosie birasi school kere school ngagete 100% all not 100 rende turamubekera 95% kere school ya nyorire class ya isi JSS ekikero siri buya asenjerengia chicho chiae chirosiria asenjerengia chikorerekana smart nabo igo toko mwakera mbuya mono aendere no mukio yoyo na ande tabasi gochenjio kaboka singe njamandera kurumaega chicho echi arenge chimbe chikogwera abanafunzi aseboni ga chicho chiro chibekire bakachitile chikorekana smart no yana abantu bakoenda ororo nigo bagoteba nga isairo na akorete gasiengia kabisa nabo igotoko musabo no gachakira ase chipara drainage yabengia atubekere rami eye na intogere tonyore amaenderero yokoni ibintu byeito bunemesie okoni chae na lichika tali konya kwama na bono moisonde ga ya kwama mata tokanya batoko suguma tokapime abagaka kurwa segesa kukia bagere na kiri kya abaikoyo niko bono bachira amo asamaga chamanene kyombe ya Kikuyu Council of Elders imyomo cho Nairobi yaliko gendere chinkwana chigo segeta omorembe bosibo bachorio bonene mwako gocha bono niko bakobwerera buna chiburaburu hasigati yabasaye niko bono byarentire okuburukana no okuburukana go komorembe asemesangirikano au ase bono babekira masabo na gotebuna nere buyo koigwana korosigwe ase okwegerera hobogima hanne mono kuboria habasaye wetanga kurwa ase chiburaburu echo ase koigwana niko bono barachi kubwatana hamona bagaka bande kurwa ase bisa kubinda ase county chonse 45 na ibere chense ya Kenya iliyokoroisia ense ebwata omorembe. Tumekubaliana kwamba
umoja wetu na ushirikishano wetu katika uongozi wa Kenya kama wazee Waluo na Wakikuyu uendelee kama ulivyokuwa kutoka jadi. Tulionyeshwa hiyo miaka ya zamani na ukoloni na wazee wetu na wahenga wetu, mzee Jomo Kenyatta na mzee Oginga Odinga ndio walianzisha hii uhusiano. Na hii uhusiano liendelea mpaka siku za kupata uhuru wetu, na hata tukiungana pamoja na jamii zingine za Kenya. Lakini hapo pia tumekubali, hata tukikubaliana tutashirikisha jamii zingine na wazee wengine wa tabaka mbalimbali za Kenya ndio tuweze kuongea na lugha moja. Hatutosheki kabisa kwa vile damu ya watoto wetu imemwagwa, vile watoto wetu wameuawa, wazazi wana kilio, kila mji na kilio. Ni uchungu mno, ni uchungu kubwa kama nchi yetu ya Kenya inaelekea kwa materemuko. Nani anachochea wa Kenya? Uchochezi, na hiyo uchochezi ndio inatufanya tumekuja tuongee kama jamii moja. Hata Kalenjin tutatembea pamoja, hata Wakamba tutatembea pamoja, hata Wakisii tutatembea pamoja, hata Luya tutatembea pamoja. Wazee wote tutatembea pamoja kama Wakenya. Mali tunatembea ni mali moja. Kenya ikiharibika, itaharibika kwa kila mtu. Na ndio maana tunatembea kwa mandugu zetu, tuelewane, tusaidie Kenya. Wazee wenzangu, wazee Kenya mzima, kabila yote, tuweke maombi. Nimetoa hiyo warning siku ya leo. Sitaki tena damu imwagike. Sitaki tena damu imwagike katika nchi yetu ya Kenya. Toska wasio mwanchomo rigereria homo rai hotenreto koroberia imiroberio yekiama gia serikali KUDA omweshimiwa Vincent Kwaya niko bona tugute irare chinkwana chensemerio kwa meria he serikali hasoko gokera hobobui bwa machibu yo bachoria boka sense mwe bunge ya Olkalau aseba gotebanga niko bono abana inchi banyare ko bako ange serikali ya Kenya Kwanza. Mheshimiwa Kwaya niga tugute chinkwana ichari na gotebe kiama KUDA ne serikali yo bomo niko yanyorere obobui hasigatie biroge binge biane kiwaso chole bokasa matukabwangwega asaburia bananchi kugandira gutwaro kwigena serikali ya UDA. Mmeona jana baada ya uchaguzi ya kule Olkalau. Nimeona majamaa wengine aswa yule Sutikombo anasherehekea huku kote, unaanza fikiria Jesus Christ has been born for the second time. Mtu anaruka huku kote. Nataka mchukue habari kwanza kwamba sisi wabunge ambao wako katika Kenya Kwanza na pia katika muungano wa sisi na ODM broad based, tuko na wabunge ambao wamechaguliwa zaidi ya 300 na tumetulia. Kuna watu kama Sutikombo ambao wanafanana na kuku. Ushaona kuku? Kuku inataka kama yeka moja inapiga kelele mpaka dunia yote lazima ijue kuna mayai imetagwa. Na hiyo kama yeka natoshana hivi, hata akawezi shibisha mtoto. Katika ule uchaguzi ambao umefanyika kule Olkalau, William Ruto amemshinda yule DCP leader Sutikombo. Kwa nini? Yule candidate ambaye ameshinda saa hizi, yule candidate ambaye ameshinda alikuwa number 2 last general election. Na katika hiyo general election ya last time ya 2022, yeye mwenyewe bila anybody alipata kura 30,000. Yeye mwenyewe bila mtu yeyote alipata 30,000. Sasa amepata 3440. Kwa hivyo mtu ya Sutikombo amemuongeza 5440 peke yake. 5440. Na ile kura ambayo imepigiwa huyu candidate wetu hiyo 5450 ni kumaanisha kwamba DCP imeshindwa na kura 10. Kweli ama uongo? Ya, si ameshindwa na kura 10. Kwa sababu yeye wewe huwezi amka ati useme ati ile kura imepigwa ati ni yako na huyu candidate alikuwa amepigiwa kura peke yake bila wewe.
Chumurigeria umonogeri bwa serikali umonogeri bwa ebunge enene Mheshimiwa Moses Wetangula ni garuro kuboria uchiasa baraibe kanisa kwaneke buna nkobeka bade meroberio yokuboria bananchi baesokia sobonge na kwerikia kobaba kichikura bune nchira yamo yogochia kwanekia ngosira bade serikali erabisia sobo chorio bonene bole bosio Mheshimiwa Wetangula ni gobono ara hegati ya baraibande kurwa serikali nene ni serikali chichi county kurwa sorongoro Western Kenya somuroberio bwosira chikanisa ase diocese ya Mumias Matungulu constituency ya Matungulu county ya Kakamega. Wetangula niko bona tebire umuraibu ensina begete emiroberio emia ya magendro uchi asoro ngoruro Western Kenya. Bea kwa miaka watu wamekoma. Mzee Kenyatta aliingia president akiwa 78 years. Kibaki ameingia amekaa bunge 63, amekuja kuwa president 202. Moi aliingia bunge 1956, anakuja kuwa president 1978. Rais Ruto aliingia bunge 1997, amekuja kuwa president 2022. Miaka amengojea, amesoma, ameelewa, amekomaa. Sasa sisi ndio mtu anaingia tu leo, unamuona kwa TikTok anafuta bangi, unamuona sijui anafanya nini, kesho anasema mimi nataka kuwa rais wa nchi gani. Pia tukiambia watu wetu, siasa si uadui. Hatutaki kugombana, hatutaki kutupiana maneno. Tuko sasa na vijana wameingia siasa juzi. Sisi tunataka siasa ya kusungumuza maendeleo. Nyinyi mnajua wakati tumepiga kura 2022, hii Mumias yetu ilikuwa imezimika. Kweli rongo? Mumias ilikuwa imezimika, Nzoia ilikuwa imezimika, bei ya mbolea ilikuwa 7,000, mkulima alikuwa anaumia, mambo mengi ilikuwa imekwenda mrama. Kama huna kipande, utafuta kipande. Kama una kipande na hujajiandikisha kupiga kura, uende ujiandikishe. Tulifanya juzi utafiti hapa Kakamega. Mnajua baba askofu na marafiki zangu wote, Osama wewe ukiwa ndani, mnajua Kakamega ni kaunti namba 2 katika Kenya kwa wingi wa watu. Ni kaunti ambayo ina watu wengi sana. Lakini juzi wamefanya utafiti, wanasema hapa Kakamega tuna watu 400,000 wana kipande, hawajajiandikisha kupiga kura. Tuskabusio mwancho murigeria kiombe kiaba wakili haiga Kenya Kialo Society of Kenya niko bono kiararirie guchia kugira hemeroberio yo guikirana busio bwebigambero ejumatano yiki enya tariki 22 chumutio yoiga na boigo umwaka uyiga elio kwemurunganya kubwatekana no bukurumi bokwenekyo kurwa sebigambero bagukwana chinga kiecho niko bamochire gati abo bisase chiabisi chebigambero asokwenekia hemeroberio etari emia aboigo okonyoria hebina ebibi kwenekia okomondire omwananchi kawaida huyo kuria konyora obwena bwae. When do we want it? Now. What do we want? Judicial accountability. When do we want it? Now. Finally, what do we want? Judicial accountability. When do we want it? Now. Thank you. We'll take when we get to that point. Members have expressed concern of allegations of corruption, judicial misconduct, abuse of office, and unethical conduct by some judicial officers. Number 2, delays in the administration of justice. Advocates continue to experience delays in hearing and determination of matters. Members have reported persistent inefficiencies in court registries. Accordingly, the Council communicates its resolution to undertake a court boycott in 2 stages. 1, a general court boycott. The court shall undertake, the Society of the Law Society
of the legal profession shall undertake a nationwide boycott of court proceedings on Wednesday, 22nd July 2026, intended to emphasize the seriousness of the concerns raised by members and to call for meaningful institutional interventions that will restore confidence in the administration of justice. Tumurigeria chidaika mirongo itatu chia utokirigoro yensa emo yabona marogo bambia mana sogo sangana intuno tugika omweri asogo kumanya ari ainekiwe yasaika wanjanande tumirane ase embeo kurenda sebone gato ko gandiro tu arobot kobia abigo gendra kwegokia nemero video gendra ta sembeo yensoko TV asiri bagaria ya Franklin na Felistas kurwase studio akabere au banko nyakwene kiamaro ne chivi chango chara senchire rengia chenkoro ko Clinton Ndigi.